Gasi, kadi gasi, kabakaman, nagbakaman tam. Kadi ka iki ba nim kamsam ko. Hakating im jungi iwi pui kata kabalong chi sin sansnam. Hai pin lap ak pertei. Biar kata kajing kaman kabashin sansnam. Hoi ka singi ka la pendon buram lausnam. Rega ni chi sin sansnam. Kadi kabadon buram bat menghapan pendon buram. Haka kajing im kajungi iwi pui. Hoi ak itu singi la I. Bakadon kata kajing kang nakaliang deputy commissioner. Balpen impose dalam pencari terhadap section 144 CRPC hak dikejagaan pun. Tina kaliang ipai ba kila sebenyau hari kota ta. Pad kilngo aru balai pakwan jak bakumukane kimpat julap pad siam hapokari India panura terhadap section 144 CRPC habidi pada kejing singi pun. Hendrei ngai hadin kane bro on dengi pe imat kadon ke ikair kamana cylinder habidi for deep decompression dia ke iskasi. Hendrei hadin sukiski andalami nagaliang kipai ba pat kam presiden jeung ka BPP ba aden barsia moy ula kran sai hakmat di media ki press ba la kumnum nu gidi ban bi pai ba mar kane di kari India gari presensa ro pai ba ya pai ba upai ba odon ka kam tam li bapi gitu gikna badan khat prasnam karta badan ban yo ban ya ai kabut batmai ka jungki kadi gisin ka kaman tam Hendrei lada mana no dalam section 144 popli kabu iki hak tak jing atatin hak 8,000 fly 8,000 minta ketika 8,000 sau next kelab long 8,000 kundai dia kata pol kelab long no kelab wan no sigi jing teman kimio ben joisu kemolong mentau senam dia nak kata kan hoi ngero aku giliang of deputy commissioner to is seal will apply no ya ke section 144 CRPC kali ketikin kum kinok senjar berbor nem day ben salong kita remote control ide masul thu la gejong kabor kabangi bat kum ka ikhtiar lagi 3 hapo ka district lagi 3 kenu andai ben salong remote control kalong ka igabasu lerai pi number DC umlele la do transfer hai hero umde masul phari kata namar ula pas kata ka kedan la don salia la do lit hagano no gitaka pi kade ka singi kabangi isi sha ya dah kesini jom ke cingkerman nak bentak kejai pendiri kursi jungi barak si katangi kejai pendiri jungi kapoi ke rendang dengan iba mentah lembaga ke jingjok MP jong Dr. Riki Sengkon lembaga ke seng ke parti belang temai kepada dan tak sau ngut ki MLA but kalau ka bapala baju kambi sukoi ngatrai hari India sau ngut ki MLA kin penjok wali MP pada ke record ngatrai hapo hari India pada ke jingtam ru ngatrai kalau dia ke pa siapa pada jadwal record apa Malaysia lalu pengajar benisi mentah hak MP election kalau ke ikba sutanat pada plan baik kasi jungi udah ya kata parti rulum kepada temai ilamat ke parti rulum berperper ilamat ke PSLC ilamat ke PDIC ilamat ke SPP ilamat ke UDP ilamat ke MDP balik ngahapan mi mentah kasi balik bersap pada seluruh jeng skor yang kata kecing penbela namun tak ada result yang ada election MP mal ngi bakal ada party Voice of the People Party kadon ke nongrim nak menta kajap ke im yang kejai pada kham tam nak menta uduk suk urang li cuki ukup siang usam siang kata kata katong bagi pai ba mi ka to pai ba wan te hati ka ham menta kasi hato don kam ben siu bai kali ki ri dala jong nalak pla jong ke penut ke bai kali kalama dane kita ke jersey bopong yang ke BPP dia bentit nak pelala jong bala dade ke NPP ngatrai menta kasi lade ke ke parti ngatrai ke bahai kali hapen biang sit kali bawan kena ben kali no ke bahai kali pi penlut kata kate ke jinglong yang kini ke parti ibal late now ndrei ke jingram yang kini ke parti ke kongres bat ke NPP kadang ke ba pala ke NPP ngi ka yang rasong ka jingyang rasong jong ka hakani ke MLA bala jam jauh nam arja fly ndrei menta namar bala kuplat ke jing sarong ka kantin khasi ru ko ka jing sarong kalam ka jing jot bakki kita bakam sarong badi bakam sarong dan NPP ngai kita laingan wei di ba president song ar di ba bajak pengrup badi MDC bad balai di ba SM sangplang ubadi utaw no aikin jong NPP ubadi hau khasi ki ong unong pendap ta thang tip imal badi ulalong IS ndrei tip pat unlimited ideas what you see lalu penrung jebor re tip wadi constitution juga India kai ta section 144
for CRPC ngam di utaw IS am di to lawyer ring ju play gi kot na kata kraw ngan nut ban ong pagala khadap kran ro ya halor ka jingkhang jong DC ya ka se ha ya ka ya menta ka singi nyuput la dap kran ha ku media kani kalong ka ikaba ngim sultana mal ka hok nyong pai ba India ki ong ketika sinsa da pai ba yo pai ba demokrasi re ka balong menta apo mekle jungi la sinsa dictatorship da manore mano ketika ni kita hokin boleh atur karam boleh apa silong sit karam kita hokin kane ke MP election kam de kita ke yingsim jono region paung tang ta ke yingsim jong pono sangma ba ka silong sit ro kam de ke yingsim jong to pala kade ke khok jong pai ba banjin kam de ke hok jong no mo kam nung keti mental alai sna bula job hato kade ke yingsim ke jong kade ke hok jong pai ba dun ko ban jit ban pin kala namal ka taw pai ba ngi Ukraine ngi social media what dakhar unong way bo wan hang ne po rikasi jungi usai kran pla usai klungo balai kin ba hatu kan ka ja ikene ka rikasi ba ika jongi ngi don life san ngut menta ko balong ngi don life san ngut ki MLA namal job the way karo ngi tang life san ngut ngi balai la sansari ngi daki way pa ki ja pen riu kadi kan ka jingkli la ka taw we need a change mentang la dan kam ke jingkala kane ka pedi ya ka dak jong ka jingkala hapo jing sinsar hapo kane ka me kya ka jungi kam tam upai kasi bodi khun nyutra mi ya ka jingbe rinti ka jingi ha ka election ka baladap jong ka khat khnai trik utai bunai me baladap jong April baladap mi ka jingmi pai ba bari ki teman ki kro ki balador singkai ki mi bali ai ka jingkersan dak menta baro ki babon hipot kemba latam hadu lai latam kade ketika record di lemba ki samla ki tuk ki rangli ki kop silang pat kumju ru ki teman ki kro mar ki kilang ya ye ketika jing sinsar kam tam lele ye Dr. Amparin manut pan ong ikop menswa yo la danga job man salia home minister chief minister prime minister nan lej man ki be hajantar mantar ringa kali nga ong ye menta pidon ka sarkar ko Dr. Amparin pipet ikatna jengka koi kakya kan mau tang gede gawai pet papli ginu kendong hapa ke wan hasor hapa ke CSC lane possible style lane PC bun sin hapa kile po konta kile phasya ki doktor kim don dawai ondale po konta ki ong don dawai hendri idoni wei long kami yong kumlo hapa ila dep phasya ku doktor ile po konta ban thi dawai onda tau ba ai dawai po konta wong don dawai ka kren marwe bapli yo jare ban shot menchua benar sensar ka konkret cok ki dawai mental sensar ka NPP habdi ki dawai na par marsi kita ki bang ngim sultana ya kene ka surka kanne ka dak kasin pakajing yar jungka pa menta ka MP election palai ba ram kaput kadene kita omde kita bun ki kita ngi bak nang ne arsut mai ba ka NPP kan snah yar kana yar na koi kepol na wisnam hau wisnam pada kabadu bakadu kan salong kan kasajar ngai kepolong kui ki parti belum badan hapok kena kami clear jungi ke bamenta doh boleh sibut